Ilas kang jotono khulumkha tei khulumya pharo good morning everyone. Okay haisi ang tak dewaisa social media o ma phaimani ke haisi kaini topics no tebine ang share khaimani bang ma phaijamani si media through se ke tei jotono hambai je oro media ni khakti ke ano message share khaimani bang ano chance onai rono tumani hunba je 16 incident no 16 December je aro jaga bo bulai tolai nglai mani Human Rights Day lately TVF by conduct khaijamani salo boni yagolo ani teni dino ani audio record kisa viral thangka ebona share khani pemani hani boni 16 no jengkha apro mani yagolo aro bulai tolai ka bamang laila boni pore har jaga poila skang sini TVF ni borok no bujaka tawjaka boni pore ngai buagra bo thangene aro control khaibika ei sorry bo saika buagra no bo kisa misa dakka saka khaijaka situation hayang tongproba omai ke khaine rok bo belaini saya te kaisa kok mai sitabo je hagang mani pore buagra te koino nei suega te sai thangini yagolo sesi lama ode bathage nei tawjak baika bujak baika angjak baina gari tokrujak baika thikne bone next day ni bo ke tangpika haine jaga jaga o kasawi nei bujak baila ha nogrok tokrujak baila ha omai na Gapro haine o same day o 17 mo boni teni aiwe ani nok bai sini kilani GS Sanju Jamati boni nobu eta khaijaka boni bui nobu bulai kha bono bujaka nogrok mo khaijaka kya ang haine ano khaijak tombro kena ang no apro kri ani phataro ani dolni no tomani ya ba ke sahoja kena ang ani group ang message kaisa roka je self ni jeni self defense bangai dati phedi jotono borok mang de sak de or ba thik kosolai musulang tuma tane busi bai ang baila dati phedi ne ro ni jeni self defense bangai ma kyam voice record kaisa roka ye bono tak tevina especially bo bera ni viral ang tong social media bo ya bono tabo ang sune share khai musu ang bono kuboi hi first ni ke ani voice je tongmani ala kuboi ne phiaba tei unglo khanai thanga ke ang aro ani bung namani bang advantage ma winai bui video aro edit khai roka audio no edit khai winai video mo khai viral khai roka ye bono nang tak share khai ni musugo ani logero ani kabama ani sinijak intellectual borok rok ano call khai roka tomani ningla haike salang aro ni voice sing so yable borok ano khanai nagra di kam ke totally ang khanai naka sakang mo to thik na last ke aro edit khai jak tong ke mono totally nang sajak le tomani mala sak bai sak jang yaksi sulai ta man nai ba mang samanya je jaga ha tai do phani bangai si khainai samong he ni je baklai mani mo totally na oro misguide misuse lai tong ha tomani mala third person ka sarma jaro boi ko mon ma ke kebing songai tomani bangai ne ga ke na tak ma sanai te ma ke viral khai jamani pore ke ang oro sung samu so mo ani totally ani audio recording so ya ke phaidi tak ani bangai ukong na te ne ang buagra bai mia probo saka malai kok slaika bano ring hoka bono no ken bano kol khaika golden amo bo bano mane sik haing to thongjali ana bano ri hoka ang malaika boy ang positive ne message hojaka jmani ba buagra ban ani relation ti pramota tongthung ti biap tongthung bonchi sakang pan sin relation kaham tongmani je silong tongai phron chibine sang na dia freshers meet na dia silong mungsa sagreli mai ke sang ngai khalai tongmani ke as relation kahano baksa buso video audio no ani group no take se group pathogai ano gaddar khaija kata mai ke mane oro bising mai ke editing khai nai mai ke khai samane mo totally saya ke baina tuina ngulai ni ro proof nong nai tabo bagra ba ang kok salai mani tama kok salai ka te tama boni positive response ka ani asung nang koi nai joto takuk te bukuk songno ang aro self defense bangai sa ang dati phedi hu bono totally ne ro sak misunderstanding tana di ni self defense pro joto no ma hunai joto no omai attack khaijak tong ke joto no omai ma humani jora tongu ni bite dongui mai ma humani jora tongu ani ba ang ma huka phia baro asak ke edit khai nai oma ke khai rojang nai ang sia to man ang belai ni sida ni bangai ni omai ke ang khaijak tongu ni rok joto no khanai na de mo social media ni tarap se ke ang jodi sida sada insan yang mani ke ang jodi bai ke hungui ongklong ti ni bai guideline do ne ang ko ma danga omai phang tong ma ko ani omai mungsa in mentality kari ang te hani bangai na buagra bai thang malai ka te omai jodi omai mani bangai omai ke na sing tin tirprasa tabu yaksi sulai omai ko walai bulai tong lai tong ke asung na sanai ang joto no ko ni sak bai sak ek ngla ang tong nai ya ba
sak bai sak ek nya omai ke ni rok sak bai sak ni bulai nei sak bai sak ni kenang lai nei sini borok rap khaijak tongo sini borok butarjak tongo mother khaijak tongo sal sar sapong hopong ni himani hayang tongmano ke ni rok koisina sia phiaba sak bai sak ke omai ke nglai ang ba apro o incident 16 no ang ba jodi aro bulai nei toklai nei sikang ke tan thangnai ba aro ha bori jrai na tei ang tan thangnai ba omai ngi thangka omo third person ni borok third person ni samung simo haike je khaini borok khaimani bangisi ban totally is buagra bo belai na lasis saksana lasis jagai belai na bo kabui be thangka eke omai ke sang busuk din le koroksan leader ni mangnawi nai sung ni conspiracy thuthung tonglai ni hino oro ni leader mang ni mak tongo ki area ni je bohai mo khai tongo sibo borok tini ayang ni alka party ya kawi oro ni buaga ni party go ti promote ho join kebi umai khai tongo sibo please immediately stop khai di umai ke sini borok ni suk ta thung si public no bohai je conspiracy oro to bai tongnai ro ani te relation buaga ni bai kaham na tongoi thanai te tak bertemu kaham na tongoi thanai bohai na ni ro just conspiracy khadi ana te mo khaimia boni proof ni rok tabo o video nungnai asuk sawi na ang jotono hambai sak bai sak oro yak sulai sak bai sak na oro alka party thungai omai ke bulai to lai man jaga o ang belai ni laika te mai ke ang te naiwan musuklia sak bai sak dera lai man jaga buthung ke sang je jaga phan tongsne omai buthung ya ke ang tuma TPF tuma IPF ti tuma INPT tuma tipra kois jaga ang te kare amana ani last message te ang kois jaga tongya ani online ne tini nismi ang start khana je angmani angha je ano haya khaijamani khaijama ta totally tini nismi am fully stop khane amai samang je dino salsa je dino thansang pina again anga pro tongna amai oroi poroi amai sak bai sak ni kenawa ang kare je dino je suk mu phan thansang pina ke je phan paksang pila ke ang umai tongna ya ba umai salo ang te kare asuna ani last message jotono rojawa hambai सबसे पहले गोल्डन जमातिया हम इसको शिलोंग से जानते हैं ये पहले भी हमारे साथ बहुत दिन से था बहुत बार मिला भी है पाताल के साथ अकेला भी आके मिला है मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इनके घर में कोई भी अटैक नहीं होना चाहिए अगर आप तीपरासा को प्यार करता है ये भी हमारा तीपरासा है जो हो गया है ये हमारा तीपरासा है इसके घर में कोई अटैक नहीं होना चाहिए कि आज इससे मेरा बात भी हुआ था 2 दिन पहले सॉरी बोलने आया सॉरी बोलने का कोई दरकार नहीं गोल्डन आपने अगर मुझे कुछ नहीं बोला है कुछ नहीं कि आपका दिल में तीपरासा के लिए प्यार है तो वो बागरा को बोलने का सॉरी बोलने का कोई दरकार नहीं है 2022 आ रहा है हम लोग को आगे बढ़ना है एक संग सबसे अच्छा होकर हंसन होकर वो अपना जगह में है मैं अपने जगह में हूँ मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ आओ या वहाँ जाओ उनको जो करना है करने दीजिए लेकिन इनके घर में अटैक नहीं होना चाहिए हम लोग प्यार से आगे बढ़ना चाहता है मैं ग्रेटर तीपरासा चाहता हूँ उनका कुछ और डिमांड हो सकता है लेकिन मैं अपने लाइन में चलता हूँ और हमारा जो भी तीपरासा है जो भी बुकिंग भरा है उसके ऊपर अत्याचार अटैक नहीं होना चाहिए अगर हम लोग ने प्यार से हम आगे बढ़े तो शांति से हम लोग का अचीवमेंट होगा अगर हम लोग एक संग झगड़ा करते रहेंगे तो दफा का नुकसान होगा मैं आप सबको फिर से बोलना चाहता हूँ गोल्डन जमातिया मुझसे आज अगरतला में मिलने आया है मैंने उनसे